También se cabi Jesucristo en arcutse cabi visi tuga Jesucristo ni kun ozo renuva Jesucristo ni kun ozo renitrun Jesucristo nere hata wi kana ozir ezi ne chuma kuna Arimatea ha José kuna so mezi tu yosana Jesucristo también se kansoria siguna Pilato ne kachin ya soria Pilato se va kabehra Pilato kachin soma Jesucristo dame se kabehra Pilato gane ka José tinani soma Jesucristo ne nakutaso yasi manta ra Jesucristo ne kariso ma Jesucristo ke uyube rehnubia oshnangana hama Beda ne kunu training she hata suno kodo gani si fariseo ne ka ahni soria Pilato ne katahni soa Nuranu da kata si tiay unhyo gabay na so si tameze kata so se va kachewa no wi gane kunui na so kata so adon cheda kane so sunria tanu so atume tanu mai na so da se gizi wa no wi yo ruwa se ya ni da ne kana ni sit ko yo sana so ne gri ni so ma so ne kata ni so ria ni hiwi se va kunui na so na hadon ta ni so ria Pilato ne kata Pilato ria ni so ba tanu ria so chua ni kaso ma tanu anso kutumezo mai uhyo ta Pilato ria ni so kane kabi ni so ahni so tume ni so mai yube hyo tameze kane ni so ria tanu kutume tanu uha ne tarre kui kutunko ga tado kizi kui meze ka chana guna María Magdalena ka oni chana re tahi uha nenen eni no se va ara o yubeshi to ay na Jesucristo ya nisi kachi mazo ka ken eni chana se va na ya ni yube ara to ay na Jesucristo nega katu ni chana rayu nene nari ni chana ma Jesucristo si ni amani ama temeze ni kubis no oria ni chana ne rosno oyo meze yasi chugun ushanu roso ne karai and oni chana kane kataros no oriani no tach ena no so mazi bai na re na ni si kabi ma oze nubi so na nya ma oze kunu na unso dawa kataso ya so na hadon kane yo koria ni chana yube ne kanika ni chana yo chuma Jerusalén ne katash na ni chana nu se va que eni no ria jani apóstol kone Jesucristo mado ria oni sit ko yosana Jesucristo undo Zane nachuma Pedro ne kabizo kunangso kanso dai uhyo ni yaso temeze kaniku ni tuzo ni yasor ke uha Zane nubi Jesucristo nar ke uhken Pedro mayatse mantang nah ni yaso kane kabi Pedro ginanso ne karai anso chenu zawagunga